aramubwiye nawe uraza kudufasha. Wa muntu amwereje mesaje mbwira twamenye kuri mama wa Amba, amwereje ndamubwira ati uraza kudufasha, uraza kumfasha. Umukobwa dore ngaratinda kandi ahabera ikibazo. Wihagarara mu nzira wa mukobwa batakubona. Guhagarara ahantu nk'ari rushimusi ageze akubona waba wishe umuti. Waba wishe umuti. Tugaruke hakunino. What can I do for you, Meg? Nagukora iki Meg? Ndashaka umukobwa wanjye. How exactly am I going to do that? By telling me how I'm involved in the kidnapping. What have you been doing? Ndagira ngo umbwire ahantu naba mpuriye n'uwo rushimusi. Sasa Meg ntago azahuriye na rushimusi. Umuntu washimusa abantu mpuriye hehe nawe yaje kubaza umuyobozi mukuru wa CIA. Uyu mugore afite ikigo gikomeye cyane gikorana na leta mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. I just have to watch the news to see that it has something to do with the CIA. So you tell me how I'm connected to Amber. Umva ntago ari ngombwa ngo ndebe amakuru kugira ngo menye ko ari ibiri kuvuga ko ari aho muriye na CIA. Mbwira bimeze bitenge muriye na CIA ni iki nkwiye kumenya. You don't want to know that. Ibyo ntago ari ngombwa ubimenye. Let me be the judge of what I don't want to know. Umva reka bari njye w'umucamanza w'ibyo nkwiye kumenya n'ibyo nakwiye kumenya wimbwira ngo ibyo sinkwiye kubimenya. If it compromises me, I'd have thought that would make you glad. Nutama kuri yuzuye ntago biri kubera byiza. Katururi. Katururi. Allo. These soldiers were part of an advanced training protocol. They were given a drug to help them survive brutal conditions. Ati bano basirikare ubona bari kwica abantu, hari imiti bari bagiye babatera, imiti yabafashaga ko bagenda bica abantu, nyine imiti bahindura bakamera nk'ibi bagatekereza indi mitekerereze ku buryo bagiye bakica abantu. An unexpected side effect is that it repressed emotions, empathy. Gusa iyo miti twabaga yari imiti ituma abasirikare bakomera kurusha bagakora akazi nta kindi kintu batekereza mbega, ariko ntabwo twari tuzi ko iyo miti side effect yayo cyangwa se ingaruka ziterwa n'imiti harimo no kuba abasirikare bari bagiye kuba abantu badafite amarangamutima, batagira impuhwe, nta kindi kintu na kimwe. Iyo miti nico yakoraga umusirikare ku buryo amera nk'ari icyuma, ku buryo atamenya ngo uyu n'umwana uyu mukecuru nimubwiye ati genda uhita urangiza azahitarangiza. Those soldiers knew what they were doing. They just didn't care. Aba basirikare bari bazi ibyo bari gukora, ko bari kwica abagore, bari kwica abana, ariko ntago bari babyitayeho, bivuze ngo isura no mu mutwe byari byahindutse. I ordered that drug, Meg. Your company made it. Ati iyo miti rero abasirikare bakoresheje, umenye ko company yawe ariyo yazanye iyo miti. This massacre brought to you by Porter Pierce. So the kidnapping is payback for that? Kidnapping is... None se uwashimusa abantu n'ishimutwa ryabaye biri guterwa n'umuntu wababajwe n'ibyo bikorwa byabaye uri kugira ngo yihorere, cyangwa ndagira ngo ukurikire filime bari abasirikare abantu bishe kwangiza abantu batangiye gukeka ko uwashimuse ari uri kugerageza kuba yakwihora, avuga atari ibikorwa bibi byabaye abasirikare bica abantu aragira ngo arebe ko yakwihorera. Oya ukugushimuta kwabaye no guteza akavuyo gusa. Ndashaka kumenya izina ry'uwashimuse. Don't screw with me, Gabe. Mbwira. You're under